Jadi mana orang ini dia ke perumah kau, dia ke perumah kau. Gayan kelima ngelum boisa keliyah tetap gayan suami ngelum boisa. Gede orang agam nunggu. Be ile put bo, saboh je perumah tu. Be ile saboh, put boh je perumah tu. Ma tu lebih marga daripada perumah. Tak. Ma tu seteruk. Perumah. Mio ni yang balong, mio ilong pikir ya rela. Nyokan kan ya pucu urung tu kadang dengar le urung yang balon. Mio balong. Itu gaji tu dit. Mak tu pula. Iji hana setruk saya. Dia ku hati mak tu mio balong. Tali perumah. Ilo hana cara mio balong. Kupu lu perumah salah buat malu buat yang halia bengih Allah. Mugok-gok aras apabila tu malu. Tapi naurinang yang sunat tatali. Pakon ha mak kita yang. Mio lagi nyan ka kondisi mak tu. Itu pi gimana pegat gaji terbatas. Tapi iji belage hundroi. Aku mio nang selamat. Baik pi dia dah pegat ro terbiang baba ube tak boleh apihan. Kadang gini minta kalau minta dak kubah mio balong nu kubah laju nu sira. Mak, syurga anak di bawah telapak kaki seorang ibu. Syurga isteri di bawah telapak kaki seorang suami. Watinya hana siam im kawin dayo. Iji mi kata mu kawin mak tuan de mak rod. Yah tuan yah rod ilung sama. Ilung sama cipta ilung. Uro raya sama. Coba je bang wan berkoi no. Kirim ke tuan long kirim ke bolol. Senang long te buat acara hidayah sama dua kebetulan besok bajenyan. Ayah tuan ro long menteng udip dah Allah yo. Besok bajenyan almarhum urung ciro lah bolong pakai bajenyan. Sama itu. Tapi dalam mati itu kan beda dongku. Dalam tindakan itu harus dapat sama antara mak ro dengan mak tuan. Tapi ya teh Hana mungkin hana mungkin itu tetap lebih ke yahro ke mak ro. Jadi nyonya lagi yang cara solusi tanah sehati pihak se ka kebah tinggal kat dosis kebah wa urina hana pu tanah se lagi nyan pu tak minta ida nyan lebih sakit li Allah Taala mak gede untuk boleh dosa ya gelu pampun dosa li Allah. Yang kedua kadang si surga gede yo mengkaliung gede yo na putra dia punya hanjir gede yo iji tetap saya tetap 5 juta. Angku mah solusi je kiban. Dah lihat riba juga minta lah kau lain juga. Ike problema kau engkau. Mio uragam tu pernikahan mentangnya. Berarti nyan suami takut isteri. Yang balong ada pun yang minta nasihat urang lagi nyan. Kiban jalan mah mio lagi nyan pasal kapol lang kay dua mentang bapom kawin. Pom kawin yang berumo. Ma ada kasus tu hanjir. Lagi biasa ante lung ceramah lung lang pada lung buka. Itu uragam dia tunjuk ke mah ada. Pacak cok peng melimar tu. Tamang lang kamama no pedu iu sabun. Ante ada ni kerja ada belah mak. Tamang iu lang kamama no nalung pedu peng 500 kron. Pu makna mengkawin lagi yang. Pu makna mengkawin hana merdeka itu. Ya ke perumah kali. Oh, hati lagi yang. Iku aja dah bila boleh cok peng ju. Ante ke mak tuan dia lagi anci cok peng juk ke mak. Lu yang ilo halu tim. Ilung tetap. Tetapi mengkawin le berah ju ilung na mutiara na intan berlian yang hanjir terganggu. So mak lu. Berah. Masa ante ka stroke mak. Tetap ilung halu sekian. Hana putra memang kaya itu megah tadi kita orang kaya. Motor anti peluru. Tapi ngan purumo gede lagi litah kenang bakok. Nyonya memendum itu. Kiban keputusan nyonya itu kahang ku mah. Coba belum motor kiban warna yang dipegah le ibu. Ai SMS le ibu tengok lawan itu tengok tetran golo mah be takoh ya jauh laju nyonya. Kan apa be yang betihan nasiamnya. Nolah kemah ibu-ibu kemah. Hanjut tunggu. Begingat le urinang.
janji ke kau bayan. Janji. Watai mutung kia so pedimang mai. Watai cung ini langkah so pedimang mak ke. Di kurung belun kadang-kadang payah pelah perut mak antai melahir jamun. Kadang-kadang mak gediong hana sehat pikiran. Dengan gara-gara mak gediong hana sehat pikiran. Kajawai kamalai haji terdapat wak kahitem. Antai kerja rumah. Antai kerja bagi neo. Hai urang kampung nunggu. Ada neo granit warna putih. Pula aku pakai kaos kaki kan. Aku pakai silau Jepang. Ada geleh tak kaki gantai gerahkan meri tam. Mukumat. Jaro kuto. Hai aku pegat keripep. Gila wak umpuan mana umpuan ite. Gubi yang ke publong yang dia tahu ke cucok kerja ini rumah karaya, rumah tinyonya besar, grek kat jaro, antai mak rumah cucok bungai, virus, saya, kah je mak, sebab apa? Sebab mak tuan, kuto jaro, balik aku mula baru, gimana kuto, menanti ya kita yang, anjing. Tanya dua sabah meja baju hubung dengan mak tu. Hanjutnya hana mana mengkawin lagi kan. Ni balung hana mana tu. Hana mana tu. Tak puasa-puasa kalau ada. Kamu hajan tu hubungan suami isteri puasa mantap. Ya. Puasa ada pertimbangan dengan mak tu lagi ya. Puasa kalau maknya intan berlian gitu. Apapun keadaan kalian. Pu sehat, pu sakit, pu warah, pu pungu, pu putih, pu hitam, pu capi, pu supak, pu buduk, mak intan purmata. Hana yang melebihi daripada mak. Ilo hang tim. Miolong mai ron home. Ya, menang.